Ok. Kajdanka, jel snimaš ili ne snimaš? Ne. 100% snimaš. Da. Ok. Dobar dan, dragi ljudi, skupili smo se ovdje da bi pokazali ovaj krasan iPhone i nekakvu aplikaciju koja to snima u filmu nekom sa 8 mm. Kako se zove taj film? Daj reci. 8 mm. Šta Aplikacija se zove 8 mm. Da. A film? Ajde priđe dalje. Dakle smo se skupili da pokažemo, došla je djedica i donio je novu kamericu Toshiba Camileo BW10 i da vidimo kaj unutra ima. Još jedna od Toshibinih ovih malih HD kamera, piše da je tu nešto sport. Ja se neću baviti sportom previše, ali dole pokaziva ljudima da vidimo šta ima unutra sad. I ovo sad ću imati problem. Gledajte sve, da lijetimo. Ok, evo ga. Toshibamultimedia.com, otvaramo. Dobar dan, Camileo BW. Odmah nas je dočekala kamerica. Da ne mogu izvaditi, normalno. Nego sirovom snagu, a nemamo krenuti vrste. Ok, aha, malo sam kreten. Evo ga. Nešto prekrasno. Mala HD kamera, 2 metra pod vode, 10 puta digitalni zoom, 5 megapikselne fotke, prepoznavanje lica, svašta nešto, Full HD, znači 1080. S jedne strane HDMI USB, vidiš ovo, open, opa, HDMI i ovaj mali USB-ić, s gornje strane ništa, s druge strane tu ćemo vezicu, ovdje ćemo to nakalemiti na neki stavak koji si mi obećao prije godinu dana dati, još uvijek mi ga nisi dao, open, tu isto nešto mogu open, evo ga, open, baterija, memorijska kartica koje nema, tada! Koju ćemo staviti unutra, mogu to krivo staviti? Ne, mogu. Evo ovako. Push to A-jetzt. Mogu, kako ne? Ne breš. Evo je unutra. To zatvorimo. S ove strane zaslon mali. Koliko je to zaslon? Koliko je ovo zaslon? Ajmo pogodite. Ne. 2, 4. Dva inčni. Fuck you, ok. Kako ćemo to upaliti sad? Evo da. Osumnjam da je to puno, da ćemo to ikad upaliti. Pa nutra mi je tvoja baterija, ne možemo upaliti, znači da je sve prazno. Daj pokaži da još vidimo kaj u kutiji unutra. Kabel, USB, može. Torbica, može. Čekaj da to spremimo odmah u torbicu, da ne oštetim kameru. Nešto prekrasno. Čup. Evo ga. Hop. Ajde, 308. Šta 308? Ajde. Šta ajde? Pričaj. To je ono što ćemo još zakvačiti gore. Šta još imamo? How to remove all moisture from the camera surfaces, upute. Toshiba warranty i knjižica, upute. Papir, CD, DVD, ROM, Camileo BW10. Uploader, video deluxe, ništa to nas ne zanima. Ok, evo još jedan put da ti pokažem i to je to.